Padewan. Nyo kiban ka nyo na warga siro posisi ba terminal, likut terminal. Ge ya ba kaye. Nyo kay tibit inon kay. Kay tibit 3 4 paya kamora. Nyo hana gerak li badan no. Hana gerak apa li yo. Nyo kali merae kan no. Nyo si batang kara posisi jipah likut toilet no. Ge kira aja ama. Uro malam no, anak sopir menle yo. Jadi betampe kan, urang ka anak cocok le nah dengan kondisi ganyan ni. Kan lain takut meninggal gino kan. Anak sopir mennya cepat nangkara anak sopir menle butan iya tanah putan. Nyajet belum sampaikan bejet ba mau sakit nah. Betampe meninggal gino nah. Sayang tak kita jun. Nyo urang cik kan? Urang yo.